أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hara musidɓe julɓe tedduɓe tadriɓe l'islam ɓawon yettude allah subhanahu wa ta'ala on duwano nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko hara musidɗo moɗon abdallah diallo bruxelles salmini on salminagol islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna hara miɗo faala andintinde ɗo hoore an andintina musidɓe an tedduɓe hunde wotere tawata nde sattanta en welde wadde kadi nde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki sa waɗi nde haray no wodanma aljanna ɓay hiɓe yiɗi en ɓe falaka hay goto sumoya ɓe falaka hay e goto heɓoya lette nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no yiɗi mofte makko ɗe sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum allah inni ko raufur rahimun ko hinnotoɗen ko yurmeteɗo en oɗo wiyete muhammadu sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yewti en hunde raɓɓiɗunde tawata sa waɗinde ɓeyni o heɓay aljanna sa heɓi waɗinde bakkatuji maɗi yaafete sa waɗinde kay woɓe tefanoyte yawmal qiyama sikki tum hara ɗen hatton jini andugol nde hunde ɗo kon ɗum woni ɗum ko hunde ko yimɓe ɓe néglige ko fi noddinandu ɗo hina fiya noddi ko sa tawi ko si a nani noddinowo on no noddinde so inni allahu akbar an kadi fillitoɗa inna allahu akbar so inni ashhadu an la ilaha illa allah inna an kadi ashhadu an la ilaha illa allah so inni ashhadu anna muhammadan rasulullah an kadi inna ashhadu anna muhammadan rasulullah so innoy hayya ala salah inna la hawla wala quwwata illa billah o fillitoto kadi hayya ala salah inna la hawla wala quwwata illa billah so innoy hayya ala alfalah inna la hawla wala quwwata illa billah so inni kadi hayya ala alfalah inna la hawla wala quwwata illa billah so innoy allahu akbar inna allahu akbar so innoy la ilaha illa allah inna la ilaha illa allah so on ari ha on hewti ɗo on say noon nela sallam ɓe maaki on ɗum janga o du'a ɗo allahumma rabba hadihi da'wati tamma wassalati alqa'ima ati muhammadan alwasilata walfadila wab'athhu maqaman mahmuda allazi wa'adta hara imamul bayhaqi o ɓeydi ɗon innaka la tukhlifu lmi'ad sa ɓeydi no moƴƴi sa ɓeydari kadi haray hinayella nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo kala nanɗo noddinowo on hino noddinde o filliti sifa ko woni fillitade ko wano mi fillitori ɗo so gayni noddinde o jangi o du'a mo mi jangi ɗo allahumma rabba hadihi da'wati tamma wassalati alqa'ima ati muhammadan alwasilata walfadila wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta nelaɗo maaki wo hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama wo haray tefore anden daganike on ɗon yawmal qiyama mi tefanoyaymo kon num faala ɗen ɓuri ɗum ɗo fiyo nelaɗo tefanoye jangugol ma ɗum ɗo ƴettatama minute goto joni noon téléphone ji men ɗen hino heewi tew noddinanduji ka radio ji noddinay ka téléphone ji noddinay ka yarɗa o noddinay sa nani ɗum ɗo jango du'a ɗo fiya heɓude moƴƴere o nela tefanoma yawmal qiyama o nokku wiyeteɗo wasila ko nokku wonɗo ɓurɗo towude e aljannaji ɗin fop ko oɗo hikkodiri e arshur rahman o oɗo noon ko jiyaɗo goto e jiyaɓe allah subhanahu wa taala wonoyta ɗo nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki hiɓe yeeli hara ko kamɓe wonoyta e o nokku wiyeteɗo wasila ɓeyni noon kala toraniɗo ɓe allah ɓawo noddinanu ɗum fiyo e allah jonnoyɓe o place wiyeteɗo alwasila ɗo kamɓe kadi ɓe tefanoyemo fiyo heɓo e aljanna yo allah hokku nelaɗo o place ɗo enen kadi o hokka en aljanna ko ɗum ɗo tun la ɓe maaki kadi kala o jango o du'a ɗo wo gufira lahu zanbu bakkatuji makko ɗin fop kadi haray ɗi yaafete sa jangi o du'a ɗo saabu ko janguɗa ɗum ɗo kon andu bakkatuji maɗi kadi haray ɗi yaafama moƴƴere ɗiɗeɓe ko ɗum ɗo tun o tammun ɗum kadi ɓeyni wo ko dakhala aljanna o naata e aljanna si noddinowo on sakkitoy ko wiɗo inni la ilaha illa allah anka inna la ilaha illa allah wo haray a naatoyi aljanna goɗɗo ko juulata hoora hajja zakka waɗa piiji fo ko fino aljanna heɓora joni noon so tawi a waɗi ɗi piiji ɗo tati ɗo a heɓa e aljanna ko ɗum ɗaɓɓeten mbawo aljanna mi toriki allah yo allah hokken en fo meɗen aljanna mo ɓeyo e to ja o duwa ɗo hunjinamo goɗɗo feƴƴinaka nde yewtere ɗo woɓɓe haray hino néglige a naatay e juulirde tentinika suumayeje hara mo be hawji huntagol haran salliji o hino noddinde
yimɓe ɓen ala hay heɗagol andi ton kan noon baraji ko woni e noddinandun kon si tawi hiɗon anduno baraji ko woni e noddinandu ma hiɗon anduno baraji ko woni e saffa arano nelaɗo sallah sallam maki won adodirayno e noddingol ma juuɗugol ko saffa arano wo hay si tawi ko wonɓe rugude ma hay si tawi hara joni ko yon waɗu urɓa hara ko gañiɗo o tawata woni ko noddinta noddinandu sabuna kala si goɗɗo salliji on o noddini kala ko nani hito noddinandu foti ko aaden bani adama foti ko yimɓe jinna foti ko kulle foti ko leɗɗe foti ko huɗo foti ko kaaƴe kala e objet hum ko wawi wolde ko wata wolugol foppu seeditanoy to o jiyaɗo ɗo yawmal qiyama noddingol no moƴƴi hara noon on ti ko noddiniri ko lillahi azza wa jalla hara ko fi allah kono noon hara on ti kadi no wawi noddingol goy nanaɗo ɗo tum noddingol hara wawata noddingol ko ya eto ha wawa noddinandu ɗum noddinira kay lillahi azza wa jalla haray enen wonɓe heɗade ɓen kadi ko wowli o wowli sifa muɗum sina ka wayni ɗon hayya ala salah hayya ala al falah ɗiɗo ko inata ko la hawla wala quwwata illa billah so gayni ɗum ɗo janga du'a on allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a woɓɓe no ɓeyda oɗo wab'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad cernoɓe goo karmakoɓe goo ɓe inni wa innaka la tukhlifu al-mi'ad on ko ɓeydaɗo wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a on non kadi ko ɓeydaɗo jon noon wiya allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan allazi wa'adta ha ɗo hino fotta mi toriki allah subhanahu wa ta'ala salliɓe wonɓe noddinde ɓen ko kamɓe ɓuroyde dande towde yawmal qiyama yo allah okku en nin baraji ɗon enen kay wonaɓe noddede yew juulaɓe yo allah newnan en wawe yahugol juula kono noon ala bakkatu mawnuɗo ha ɓuri neɗɗo nanɗo goɗɗo ene hayya ala salah hayya alal falah ronkanotade mi wanna on ɗo qissa daɓɓo mi darnira ɗo yewtere anden ko simple rappel mi wonno wadde debbo ko o wanno jeeno ɓay o jini ha o gayni o ƴetti reedu ɓay o ƴetti reedu ndu o jibini boobon o wari boobon ha o gayni o wari ka annabi Musa o qissa mi sikki himo ka deftere wiyetende alkabair o ari o inni Musa tawi noon o ninsi ko jeenani kon o ninsi ko sowi e mum kon o ninsi kadi ko jibini o itti wonki kon o ari noon ko annabi Musa tawi o ninsi himo faala tuubugo rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓay o sifaniki annabi Musa qissa on no ardi noon annabi Musa resitimo raɗimo yaltuka anga nde lettere tippo harana enen foppo wondi debbo o yalti hino wulla Allah nuli Jibril yo yawlando Musa si tawi kanko o resetay o raɗoto arɗo hino tuubi laɓɓini Allah subhanahu wa ta'ala on nuli Jibril yo ari lando annabi Musa si tawi kanko o raɗoto neɗɗo arɗo hino tuubi hino laɓɓini hino waɗi bakkatu hino huli no faala yo Allah yaafamo annabi Musa inni ko bakkatu mo waɗi on ko ɗum woni ko hulɓinimo on sa Jibril inni accata mi yeetoma bakkatu ɓurɗo mawnude ko o debbo ɗo waɗi kon on sa annabi Musa inni ene hara bakkatu no wodi mawnuɗo ɓuri ko oɗo waɗi yo goɗɗo jeenu sowo jibina ittaki wonki ɗon kadi woni no wodi ko ɓuri ɗum annabi Musa inni ko hombo e bakkatuji mawni ɓuri ko oɗo waɗi kon Jibril inni mo ko on neɗɗo nanɗo salli jon hino inna hayya ala salah are ka julde hayya alal falah are ka malore o ronka notade noddinandu ɗum bakkatoɗo no hulɓini ka Allah ɓuri oɗa mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo en no woodi woɓɓe ha hande ɓe tippirari e juulirde ila ɓe tippi e leyɗe Europe sina har ko ñande fatunde Cheikh Abdoulhamid Keshki mo wi wala ya'tuna salata li yusallu walakin li yusalla alayhim no woodi woɓɓe gon toon ɓe yahata ka juulirde fi juulugol kono ñande ɓe yehi ka juulirde ko wofi ko fiyoɓe juule ɓen hanaka nawrede ka juulirdaji si goɗɗo woori o juulata on so maayi o duwaka naɓede ka juulirdaji julɓe ɓen o duwaka lootede o duwaka waɗanede kasange o duwaka juulede o duwaka wattinede ka berɗe julɓe ɓen fi honnumo maayi o juulari nela sallam no maaki al ahdu allazi baynana wa baynahum tarku salah faman tarakaha faqad kafar ko woni hakkunde meɗen e maɓɓe ko julde nden kala accuɗo julde nden haray o heferɗi ni mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tabintige julde
yo Allah wawɓe waɗu e wawɓe noddingol, wonɓe noddinde ɓe yo Allah winnanɓe baraji. Mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala kala sakitoyɗo nde yewtere ɗo kadi ha goɗɗo naftoroy nde, yo Allah en fof meɗen yen kafo e baraji ɗin, wonna en sadagatun jariya yawma la yanfau malum wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.